ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ, мардами заминхар, мошинхар, квартирахар, хонахар, ҳама каса хубен? имрӯз рӯзи ҷамъа 28 марти соли 2025 шумо дар канали Саудо ТВ ҳастен. бо як навори ҷадид шумо дар хизмат мекунем мошинҳои фурӯшӣ. аз рӯи дархости подписчико, аз рӯи комментария ки мақсад навори пешна гуфтем кадом маркаи мошино зиёдтар овоз бигира, мақсад ҳамун комментар нависонда шава, аз ҳамун мошин зубор пони навор мекунем ки опело мақсад якум ҷо буромадан ҳамхотир навори опело ҳай. опши 7 дона мошинай наворш мекунем, тамошо кунен. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунен. замин, мошин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp роӣ кунен. навори баъдна дар YouTube, TikTok, Instagram рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. ирӯза наворода фақат опело, опелхар боши навора тоқи тамошо ку. лайкора бизанен, дар канали ма подписатсия кунен, дастгирим кунен, ман шуморо дастгир мекунам азиз. фақат арзонакоша ҳаракат кан навортон кардам тамошо кунен. ҳами диққата бихонем, баъд далши навора тамошо кунен. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занен. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. бачакҳои азиз, мегзарем ба якумин опели фурӯшимон. опел астреф дар кузифи караван универсал. анаи мошин дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. солаш 95 сол. холи бензинай бачакҳо. объёмаш 1.6 простои, коробкаш механика. чӣ хел мебинен мошин сафед, ҳами краскаи раднои худшай мега, алиш кардагӣ нестем. хулас ҳолаташ хубай, ҳуҷҷат надорам. солаш 95, бензини холӣ. фурӯхта мешавад срочна бо нархи 25 000 сомонӣ. дар 25 000 сом ҳами каравана дӯстон метавонед бихарен. боз маълумоти пурра агар хоҳен дар рақамҳои WhatsApp 14 15 ахири номераи WhatsApp-и Акай худотон чахчах кунед. ҳами навори мо лайкора рӯз то рӯз кам гирифтесай, не ки меҳнату аз рӯи миллион рафтесай, шумораи дастгирӣ сисай бача азиз. изо накашен, лайкора монен, бо беҳтарин мешавад. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Салом алейкум дӯсторои Toyota Mark Zio. соли 2009. адресора бо диққат гӯш кунем бача азиз. баъд дохили мошина нишонтон метем, маъқул бошад номерош намонем, занг мезанем, масъала мекунем, мегирен. Toyota Mark Zio, мордай фасон. соли 2009. 7 моҳа ҳуҷҷат, гази бензин, гази Евро 4. мошин ноҳияи Восе. акаҷон берам мести. ина мошин бача азиз. ҳамин ҳолат. мошинча тоза. краскаш умуман мақсад трешина надора. фасонак бо нархи дастрас. Toyota Mark Zio. каси мехара аз номи канали Саудо ТВ занг мезанен. худо хоҳад бо ягон сум муомилатон мекунад бача азиз. ина мошинча ногутамона гази бензин, гази Евро 4, солаш 2009, 7 моҳа ҳуҷҷат, утилизатсия кардагӣ. хулас ҳолати беҳтарин. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. тағаҷон музикара мекушен. ина бача азиз мошинча фасонак хушрӯ. хулас бо маълумоти бештарш аз ҳами соҳибмулк мегирен, номерош мемонем, хитонбо чахша мекунем. ина бача азиз ина қисмати дарони машин. коробка автомат. мотор шака ҳуй ки бабинем. у тараф нишонтем. ина ҳолати мотори балоно. маълумоти пурраша худотон занг мезанем бача азиз. ҳамин ҳолат савдо мешавад. мошин ноҳия Восе. номерот ака бугу.
985 70 21 57 ماشین واسه نرخ چند سومه که 90,000 سومان. علیشی وریانت داره نداره؟ بچه علیش بکنه یکان کارولا باشه. خیلی خلاص اویدی نشد مسئله علیشی بچه خودتون بود زنگ زنین واتساپ دستی میمونن زنگ زنین بچه عزیز. این ماشینی 70 بچه عزیز. این قسمتی باگاژ توزا خلاص تایوتای مارک زی فسون. خیلی بود زنگ بزنین بچه عزیز. مرحمت سون عزیز. اوپل سیگنوم سالش 2003 ماشین نوحیه واسه گاز بنزین موتور 2.2 коробкаш автоматика ماشین نوحیه واسه اوپل سیگنوم маркаи ماشین بچه عزیز. تماشا کنین موردش نشون میدیم قسمتی درونش نشون میدیم بعد معقول شود سوی مولک زنگ میزنین میگیرین شما. اوپل سیگنوم اینا 2.2 نوحیه واسه بالونش 60 حالتی خوبی تکنیکی مقصد نخدای بچه عزیز. این هم علامت تماشا کنه که коробкача автомат бай میگن گو. این автомат خلاص ما بچه عزیز وقتی ما نوار میکنیم رفتی نوار رو تماشا کردین فقط لایک رو بزنین. همین چقدر مهنت میکنیم به خاطر شما. مقصد داری بارانی آمده ویدیو نوار جیوایی کردنم وقت میگه بچه عزیز. چقدر میتونین دستگیر کنین. اینا قسمتی داخل ماشین بردار عزیز. سیگنوم اوپل سیگنوم اینا. خب پرابگش 275 1863 کیلومتر دست. اینا مسئله پتلاکش بچه عزیز. ماشین چک شده که خشروه که کو اکا کجاش دی؟ صاحبش کجاش دی را؟ آدرسه پراشه بچه عزیز خودتون حسابش میگیرین زنگ زده. نرخش میگه که 35,000 سومون میگیم باز معاملش بکنیم. ماشین نوحیه واسه رقمش واتساپ دستی در روی اکران میگذارین خودتون زنگ زده بچه عزیز. لایک رو فراموش نکنین. مرحبا دوستان عزیز. اوپل اسریف در کوزیتی خچبک لوبیتیلو خچبک تماشا کنه که این ماشین نوحیه واسه سالش 95 ابیامی 1.6 پرستوی коробкаш механика газ бензин ҳуҷҷат дора утилизатсия дора бо нархи дастрас дискои фасон мошинча аз рид хушроак тоза срочна фурӯшӣ коробка механика мошин ноҳияи восе ҳолати хуби техникӣ ҳуҷҷат утилизатсия дора. қисмати бинеша тамошо кардем даронаша бинена ка این ماشین بردار عزیز. نفرایی که خریداری کردن هستین زنگ میزنین خودتون مسئله میکنین. اینا حالتش طرف پیش نشون میدیم بعد باز معلوماتی پراش از اکا میگیرین خودتون رقمش هم میگذاریم. همین حالت پرابگ خب 429,517 کیلومتر لیوک داره. خب چخلای فسون حالتی خوبی تکنیکی خب بهتری چسبوندگی خیلی حالت بالونش پشتی نو او صاحبی کجاش ده اکا چند سومه 29,000 سومون 987 89 73 73 987 289 73 کرج خودتون زنگ بزنین بچه‌ها مسئله میکنین. دوستان عزیز میگذاریم با پنجمین ماشینی فروشیمان.
Opel Astra F дар кузови хечибек бачакҳое ки хечибек хоҳиш карден навориш кардем тамошо кунакав. Солиш 96 шаҳри Бохтар хоб бензини газай. Ҳами хеле ҳолат объёмш 1.6 коробкаш механика. ҳолати хуби техникӣ состояние хуб. Хоб беҳуда хоҳиш кардан занг назанен. Касоне ки хоҳиши харидорӣ кардан дорен ҳамон нафаро занг занен. Хоб бензин газш кор мекуна. Мотор коркуниш отличный дӯстон азиз. Коробка передачи коробкаш механика мақсад созай. Мошин ҳолати хуб, краскашам тозаакай, номераку транзитай. Шаҳри Бохтар 95 сол. Нархша мега ки 30,000 кадем. 96 бахшиш бачази. Солаш 96 30,000 сомонӣ хечибек. Ина марамад хадотон бо занг зада маълумоти параша бигирен. Мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra H ашка астае ки солаш 2006 сол. Шаҳри Душанбе. Объём 1.6 коробка механика. Бензини холӣ. Салом алейкум мардум. Мошин харо мега. Мошин идеални состояние срочно савдо мешава. Мотор 100%, ходовой 100, кузов 100. Утилизация дора 100%, 4 баллон 100%, 4 электропакет, автопилот, партроник. Хулас мошин ам хели ҳолат 66,000 сомониш кадем. Нархша Душанбеда 2006 сол. Фақат бензина бача азиз. Касоне ки хоҳиши харидорӣ кардан дорен ҳамроҳи ака худотон занг зада масъя кунен. 97 ахири номераи ватсапи ҳами соҳиби Астрашай бигирен худон. Мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A. Нарха бинен гарини арзонай. Солаш 1990 Душанбеда қарор дорад. Нарх 8500 сомонӣ. Абача бесумаш кадан. Бензин плюс газай. Объёмш 1.6 коробка механика. Ягон ҳуҷҷат надора. Нархи ахир шай 8500 сомонӣ Vectra A. Ёкне бача азиз. Сумия мотоциклш кадан неки чиай автомашина ҳай. Касоне ки мехара рақамои дастӣ 070 занг занен. дӯстон азиз навор тамом шид. Чизе буд, чизе хоҳиш карден. ҳатто рафта видеонавори живоям кадем мошинбозор рафтем. неки дастгири сай лайко рамонем барои реклама ҳатман муроҷиат бикунен. чизе боша роӣ кунен. реклама пагах дохад навори хонаҳой тамошо кунен. зинда бошен. раҳмат ба ҳаматон.